kumsang khat zariat chawari rulama har sanna neite an enkol thin dan chu kan shenwal to inarinoma adom em shan lo ahun la yanga kha chuan ril rulama har sanna nei anom chuan an chungte dan za na mual phauna le phuri dan ni thina a chen chu an khung bo maka an piang ve ti po theihil thak khopin an ngai tha a mishing en point an en ngai me ulawa ngai to chian chuan an chan kha arab thak thin tak zetani kumsang khazariat somli pakhatani a tlai khachunu pakhat doria hian East Cambridge Jail Massachusetts a Sunday School zirla ya zirtir mola ahuna zo chuan andam lawri lulama har sanna neite an enkol dan vel shiata du awangin an facility chung chu to kwal an phale phallawa zota ahan enkol vela athil mu chuan aril ru ti she om hle thomno po hamu mal lawa cheina an lo phwar be te bang an lo khai pharate chu midina mu a ni zungron luna tur tu ve mu malpo a om lawa mun she om taka shen be an ni thilan ti swala wanga shemna tok po an ni lawa an chungte nan ngai sak do lo le an enkol du lo te an nia doria rel runa lutuk chuan enge heden shem chan hi poyan khoi wangem ni din guard chu azota guard chuan a chana om shan lo rilula marwal ban lo te chuan lum le vot pon she ve thei hle nem ti in a changa athil soi chuan dori siril ru chu alwa ne hle a thu nei tu sang zong ne na thlenin rilulama har sanna nei te enkol na tur facility thatak din na tur sumpek chu an lo rem ti hlo chuta po chuan ala du tok mai lo US le Europe te kal kwalin rilulama dam lo na nei ten enkol na tha an mamo zia te dua dan mamo zia te chu atlang au puya anna tho zara hian rilulama dam lo na nei te enkol na dam doin thatak a pian pha ani hedam doin din tur hian Dr. Thomas Crick by point a tho lok ve ema hospital an sakdan turte office staff quarter le chauka te po om vek turina designa damlo om na tur big chu angil phein a siama ward shang om dar noi lovin thatak le ne so taka enkol ani theina le ni engan mu tha theina na ati ani hospital hian tukver lian tak aneyanga engle bawruak thiang hlim alut nem thei don ani hospital le a chevel hwan po aliani na moi turani a damlo te hian an thei anga tam zalen na an nei turani a anom na hmuna zirin rilulama damlo na nei te hian ma an sonin an son lo theya an chevel apoi mo zia sha in damdoin sakdan tur adwan hian thale zung aseng na sa ani an ro manna thar hi miswal ang maya an khungbe na chin mun nen kha chuan a in thlau hle a thilla om ngai lawania wangin ngai lut po hlo kumsang khat zariat somnga pariata western lama chuan na tak an thok chana damlo zani somnga vel ne so taka anen kolna tur hisab chuan an sa a asatu te po hi jail tang hawan ni nge mase an sak tira chang hian boina shang an tok na sa hle a an veng reng seng big lo nen jail tang tam tak an tlan chwa pha a guard pakhat phei chu tlan chwa an tumna lama chemte nan vithiala mase civil war atangin rei fe chu an cholanga ya kumsang khat zariat somruk pakhat khan indona wangin an hna tholai chu an cholsan lai loka bangan pumsa te chu sipai hawin an manga damlo masa te ta na an mamo tur thil an da sa te po sipai haw hian an mang fai vek bok indawa zawa an thil la zofel tur chuan na an thok chhun zom le ngata West Virginia Hospital for the Insane ti namhingan vapot kumsang khazariat somruk pali a hun ani a atira chuan damlo pakwa chi an neya meichhia vek an ni mase akum le chang chuan alun sota damlo chu an nga tula kumsang khazariat somsari pakhata asak na chu an zofel ve chi a an zofel mewa hi chuan adon thei bak damlo an nei to a building shim po hi building moi le lian ani a iwesa lung manga sak building lian beranga chinchia ani nge a gothic lal in nemo boarding school te po anga abang pon lama chuan lung manga mishing mel care chop te po om nge ni a kot zol po amoi a hante kwalvel na tur po azaw cha a design laman uluk pluk zetina moya a compound sunga hian than mol te po nei tel ve kan tumani
chantin bu vela te anin thela ra chatta kadam laute an enkol rualin an mani dule mamo ang zalen na an pek thu te an tar langa ma se tlema hlo om zwal deuh mani intina zong le midang tina zonga che te ero khir deuh hlekin an enkola midang hlata an da thung puitling chau ni lo no pangpo an ron da tel zela down syndrome le autism nei te an nitlang pui boka ma se mak tak main rirulama har satna nei lo no pang thu oi lo deuh le ahun lawa naw pai thlengin an ron da luta mingau chi an da lut bok mi hang hau omna tur chu ashana sakania kumsang kha zakwa somriat pathuma an zau chiang nge nge an siam tir lama hi chuan an om chan hi an dang dai hlum khopa thatchiat wangte mani fa te nupui pasala nei wangte thik thu chiat wangte le khabu chiar na sat lutuk wangte kumsom thung chuang lai ti sa chang na shik thak char char wangte makdang dai deuh dewatam em ani damlo po an pun bel zela kumsang kha zakwa somnga chawa phei chuan mi zahni somnga lenga an saka khan mi sangni zali chuang lai anom to a mi pakhat omna tur ruma mi som tian oma hallway zong zong po khumina khat vek bok chhuatamu an om nuk reng boka in thierna nin dailawa eile in po thil hau tak takani to damlo ten eile in an dong chalo tula an ngai tha tul boka a om chadolo phechu kutanin thak deuh pop to a anin veng seng lo chale uluk takadwan mani se hetiang za len na tura din ani lawa ti zau tumma se an mamo ang sum an mu thei to lo media lam la in an chian na rai an lo zong chara a staff te chuan thei top chhuama se an veng him seng lo kut in khak le in ti nom nana a thleng ngai lo ti in staff te chu an chang ve na sa a ma se tharum thona thleng chungchang report a atam tula nurse na thok ten dam lo te an chet kholau pui thin ti thu thlengin a tha nurse na thok ten an dam lo te an chet kholau pui thin ti thu thlengin a thang chawa tlaikha chu nurse pakhat hi zan rei to a war chang endikin a kal kwala zanlama duty an tlem china wangin ama ina kalani aron net lai ema wangin a tho puite chu an mang anga darkar chuang fe aliam to tia an mang ang chuan an zong to pa ma se an mu zo lawa asu hnu tak nial pon mulo thani aliam hnu chuan a topa mu chwa ani a an man ngai lo step to pa chuan arwang choi chemek to chu an mu chuak hlola pongsuan hnuwa tha ani a that tu hi man chwa ani lo kumsang khazariat somkwa pakwa a hospital superintendent dekha amwal pho hle a damlo meichhia te la ka moi lo taka che thina po ani a mipat meichhia na lama a ming che hle ani damlo engemaw za dama chuak lo an oma mani nun na la an om cheu boka in khar hlum an nitlang pui an ming chena chu athang na sa tula damlo tuisawa mani le mani in chia hlum te pon omani tol thana po athleng nual nia report ani a hi damlo an tamtak lutuka wanga thil thleng anga ngai ani atira an duan danang khan culture char se chu hetiang thil hi athleng kherinari nomlawa staff te poinan enkol hne dewang tlema damlo hlau om deu anda shan te po kha ahma angin akal reng theilawa heng damlo hlau om deu kuta thita te po hi soituran om zeu zewa damlo an da thar meiche pakhat chu mi papahni nan thata a thatu te hi an shemna lama an thive bokani kang me chuak reng boka ma se kang me laka an him zok nan engtin ma an la chuang lo andam lo te chuan kang me an ti chuak renga thil tam tak an ti chhia a natna shi inaron noi le tb natna aron dara henan na hi 19th century khan asylum chunga mai ni lo rampu ma adara an buai puina sa hle bok nu te thiang hlim lo atanga lo darani a adar chak hle bok adar chak chana chuan re theina an pu bera film khurdan anin zirtira achin anin khungshang boka mase omzia anei tamlo lo tibia wang hian mi tam takan borala a enkol damdanan la she silo method shang an enchina sa a mase an hlo chamzel man laya rilrulama har satna nei damlawan enkol dan te hi amakina rap thak thei em a an thi sen zam zai chatin
an thi sen an luan chhuah tira chu chuan an thi sen a thil thalo om te kha ati chu an ring thina a then phei chu an luru hi an ver saka luru ver technique phei hi chu kumsang chuang fe an hmanga ni adota chuan hydrotherapy an tia damlo te chu tuisa lutuka re mangkheng an buala tuivot lutuka te an chia lea hetiang po hi kum tam tak an chinga an vunte akang na sa thin a then chu phwar betin tui pressure na takin an kho thina a then chu kwang ang deuh mihring len na tok boma hian che theilo turin an khunga ti chuan an da sang thin a then chu an lua bom khum tirin an phwar be thin boka mase hetiang treatment hian an ril ru hri se lo na chu ati zuala ril ru chau ni lo taksa thlengin a twar thina hemi hnu hian insulin chu ril ru lama dam lo na neite en kolna nan hmang war hle a ni khoshi lawa nom theinan insulin chuan an chiu thin thuak ta na hlau om tak electric shock mangin an enkol thin boka he asylum an man war deuh chu lobotomy an tia an luruan zai honga ti chuan an zai thin lobotomy treatment awang hian John F Kennedy a farnu poin ril ru lama damlo na nasa taka nei pha nge ani kumsang khat zakwa somriat panga alo her chwa chuan damdoin ti tlak po ni to meulawa mun rausan tuma enkol peito lo bale chok boxi ang chawani to a damlawan nei tlem tula damdoin chuak thar le changkang zok an pan san zela kumsang khat zakwa somkwa pani khan damdoina thilrap thlak thleng hnung ber chu record ania damlo pakhat chu damlo dang nen anin swal boina lama athia damlo dang pakhat abau boka chu damlo chu nurse pakhat ang chia khan niriat nuwa arwang chu an hman ngai lo step to pa an charani kumsang kha zakwa somkwa palia khar hlenani a an khar me hi chuan an thlan mo la po anin phum leng to lawa thlan hluya anin phum nan vel mai to tun thleng hian he building chunga thi hi engza chiang yan ni hria the ani to lawa thiza hria dan duwa wanga ruangan hai chwa chuan mi sangli borvel ruangan hai chwaka ma se hei zong chau hi ani an ring lo mi singa vel tal chu an thi an omrin ania building pa ngai laka danglam ta chuan chanchin mak tak takanga a shang lo se amak zok hia lang ti turang velani kumsang ni pasari khan Joe Jordan chuan building hlu hi $1 million khatle point nga inaleya achei danglam lem lawa mi te tlo ata na da deuh top Trans-Allegheny Lunatic Asylum ti na hminga vua thar le a ghost hunter le urban explorer te zinga helai mun hi alar hle a until ton makle hlau om tak te chu athang chak hle boka America mun siang na sa tia soi a hlo pha hialani helai mun ami te thil ton hi soi sen lawa oma an soi lar tak te chu hlim thlamak tak te alo chhuana hriat lo o an hriat thin te bungrua an mania che son le ringot thin te ani a heba ka hian thom mak tak an shefawa chen khat phei chuan mu thei lo kuti na man thu emo a hia thu an soi thin he asylum hlui tirap omzwal tur hian ba kan latam em zuya an kharma po khan thil mak danglam hi a thleng fo to thin ani staff member te zinga chuan alo lar to hle a building chunga hian thil mak a cheng ve reng thin thom mak tak te bungrua ama a che son le ringot thin te po nga ya an nei man hiala staff pakhat phei chu meche thlarawin ati buai thina a ina thleng ina zui hobok thil thleng thin twar theilo hian an bang zung thina helai hmuna an thlaraw hmu te hi an hmu dana zirin mi thi to nen an hmei bel thina hei po hian in hnialna tam taka chok chhuak ani he asylum thlasang larber chu nopang thlasang ani a ahming chu Lily ani Lily room hlui hian tlo a hlo ber boka a tlo tu te hian toys te an ken sak thina room kila a om nur me ani chen khat chuan toys te hi a chela yan mu thina a chena chuan an hmu lo hlanin toys te chu an omna alawin son dai thin sweet le eitur ken sak thin anom boka anei tur ken sak te po hi alo bo dai thin ani Lily thon thu hi adu om vak lawa
anu Gladys chu vanduai na awang lewin asylum da lo ani a chen kha chuan civil war sipai te khan an pawng sual thina chuta chang chuan aril rulama har sanna anei chhouni nan soya asylum hian raisa in a luta fa ashin na lama aboral ta a nurse te chuan he mei cheno pangkhong ai thak hi an enkol seilian ani lili chu duat viau po ni ma se asylum chu no pang seilen na chi ani lo shima kumkomi lekani in pneumonia awangin aborala asylum chung chu a khovel sha chunani awangin achambang hlenta ni in an soi zana atharau holvela alam kwalayan muchin bok mase helan muna tha zong hi anzai dam vek lava tharau swal mi tina zonga che thin po an nia soyani Big Jim le David Mason te tha ani a andam lai khan asylum chung hi anlal ram ang mai nan ngaya an voklal len chin amma akan soi to te kha an nia an kut twara thita te po an omani an kut twar tu pakhat chu din ani a kha hlum tumin silinga an khaya a thi thei mai lawa wangin thira siam khum fremin aluru an voke veka an thi nu thleng hian an tharau chuan boruak nuam lo le she tak ala siam chun zom charani thlasang chen khat chu min ni lovin ni na an pe ve boka chung zinga pakha chu thlasang ke nei lo te an soi hiani tuman tunge ani she chiang lo ma se mi zong mangchia chu ani chiang ani chen kha chuan adam lai na nun rong thin mema atopa ama le ama a inti hlum ni in an soya adam lai le athi nuwa po asang charani chu a inti hlum na bedroom a hian lut nga man om ngai me ulawa a bawrua ka vot ema arit chura tho ati chamlek thin ani chen kha chuan thlir reng tu anu manga shiat na an nei thina chen kha chuan zui tu an nei anga shiat na an nei thin pakhat le chu ruti thlasang ani a adam lain mipa a hwai na ngai theilo ema a thi nu thleng po in chu ala chun zom charani a omna hmuna lut mipa te chu engtin ma tilavina chwa ngai reng lawa mu theilo thachak tak hian anam sun dor thina bungrua enge mober mangin avom chin bok ahuat na landir turin ti sa nei to law ma se mipa ahuat zia ti chiang turin theina ala nei ve ani damdoin dam lo chau ni lo tharau dang po an la om ve zela civil war hun laya sipai thita tha po ala chambang ve renga chen kha chuan sipai bun pen thom an she china phun sur ri tele sipai au chot thom te an she chin nurse Elizabeth kha ero hi chu adang lam thunga adam lain dam lo te enkol tu ania athin nu thleng poina ban san ngai lo atharau chu dam lo te tlo in ala kal kwal renga athi chan le hetia acham chan hi shat ni lo ma se nurse thuam hlui tak in bel tharau thlo kwal del thin hian mithita te tharau la chambang ve te ala enkol chun zom reng ani an ring ani thachambang achan jin hria the to lo dang le chu James anti mai hiani boka tha emo dam lo po ani lem lawa heart attack awanga a inbual la ya thiringot ani atha hi athi na muna ala chambang ve reng bok heng khashang zong hi ataka ni tia fin fiana om chat law ma se asylum chanchin du om law tak hi chu atak tak ani a mun du om le ngai nat om lutuk chu ani shan law chiang ani tuna chuan khovel thiamna alo sang to a rilulama har sana nei te po enkol na chhata ka om to a heti chung hian hmun chen khata chuan dam lo te chunga thil du om lo tak ala thleng fo ani ole tunjuma tan chuan khati zong kha ani le ri phota atira changa top thleng min lo ngai thlak saka wangin kalom ema ka video te ingai nan zong ania ka channel hi min lo la subscribe sak law ani chuan khongai takin min lo subscribe sak ve don nia chuan share te kha ka phal em bokani